Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silen sangpuya Nizan Khan All India Radio Aizawl FM Zoi 100.7 MHz din champha voi som pangana lomani tukina COVID-19 din munshia tharbera mi samsare paretin hrian kai ti mu chu ani ramchunga police na thok tha choi moi ka mi sang kha chamre pani te hnen ani min Independence Day khan choi moi na hlan an ni sarkala puichon High Court Judge somthum pasari arwat thar Nizan Khan All India Radio Aizawl chon AR Studio tuikho thanga FM Zoi 100.7 Foundation Day Voice on Panganolom na hun an manga Art and Culture Minister Puala Zilena na man pui Puala Zilena chuan thu soin FM Zoi kumsom panga ani lom na ni le India ramro pui tak zelena lom na ni kumsom siri panga ani ain angchu in meti thu soya FM Zoi chu thalai te du zong tura duan ani thu soya atir te atangin mi puita nan thule nga khatu te chu Mizoram chung ba ka Mizoram chhevel atangin an omthin thu soin Mizo English le Hindi a puan ani thin chuan Mizo fa te an duai big loti tilang tu ani ati Minister chuan All India Radio Aizawl State Sarkar purvelova mania ding chawa hetiang khopa ma an son chu lom omati thu soya Mizo te ta na fin na tur thu tha tam tak an puan thin ngai thatam chu an at ngai lo thu soi ani he huna hian minister hi thlang turati ani angin min shroina chon ka kalang ti hla thang ani All India Radio Head of Office Pudiala Rope chuan All India Radio churam boin tran kumsang kha chugo somruk paruk July ni somthum pakhada din tran ani thu soya ram boila mi puite ta na thil thon pe khlu tak chu radio thule hla Chanchinthar pon chuan ni thule radio chu mi puite in nga na ber an kho har hnem tu le anin omtle na ber ani thin ani ati a All India Radio din atanga kumsom ni chung chu radio thu pon reng reng mi puiten thil thleng te na le chanchina te na diglo theilowa an ngai thule sarkar office le school chola po radio in apuang em ti chu anem nge na na man thin ani thu soya harsa taka All India Radio masona ta na an tho chodan soin pudiala rupe chuan FM Zo oi 100.7 MHz chu kumsang ni pariat August ni som panga chuatran ani thu soya atira dar kar nga chu FM Zo oi program thin chu tuna chuan ni tin dar kar som pali lai an ne thei tak thule mobile application manga live stream akal reng thu soi ani he huna hian pu Samuel Z strangate Pex FM in report toy pe a MZE president pu David Zatmar point hu soin AR program head Pilal Zirin lom thu soin huna manga he huna zai thiam sang te an zai bok ani tukina COVID-19 din mulche tharbera mi som seri president rian kai ti mu chuani a red test atanga mu chu ani sample test zong zani somni poko zinga za somthum pali point pakhat bialam positive a tudin huna shika to zong za thinoi ni singthum sanga zathum pasari ani a noi ni singthum sangthum zariat somrung pako enkol damani to enkol lai za seri somni pakhat omin mi za seri som pasaren thi pui to ani miting sang khat zela positive mu chu to za thi zani som pali ani a mi noi khat zela COVID-19 awanga nona chan toi somruk panga anga chhut ani Chief Minister Puzoram Thangan State chung aral muana himle thamong takami puite anam theinan ven himna konga nasa taka malak chunjomani thule Mizoram Police te thorim na zara kumkal da chung khan poi khoina lian tham athlen lo thu soi nimena ramin zelen ane champha voice samsiri pangana Aizawl lamola lomna he thui soin Chief Minister chuan Mizoram Police na malak na tar langin thu boy thelu sangkha zaruk somthum pathum zinga zaruk somsiri paruk chu hotling takin chin felani a silai tol ruk tum mi somni manin thu boy som pani zelo ni ati kumsani somni pakha somni pani chungin SADP noya Mizoram le Assam riasi paitari an tur sak ani thu soya Special Assistance to State for Capital Expenditure Scheme noya Third Air Battalion Headquarters Thingka Longkai District a tui thiang him in tur pek na tur cheng vibel charuk le noi som koro manani a sum hin hathok tu tur PH department kota hlanani to ani ati Chief Minister chuan Commonwealth Games sang somni panhi nei zota ka Indiaram Iowa weightlifting kezi samruk pasiri category gold medal la tu Mizo tangwal Jeremy Larinunga India hockey team tel Mizo nula lalem CME bronze medal la tu te chhona mati thu soya Mizoram sarkar chon heng in FME panhi te hi atheng angin choi mena pek zela tum ti asweni Chief Minister chon Community Independence Day Indiaram in zelena mu champha somsari pangana ani angin alomna Azadi Kamil Mohotsav Polin Sarkar Department sang ten program an bo sei thu soya he Year of Amrit Festival of Independence hi mi puite thinunga ramtana in hlan tharle na thlen tu ni se adu thu soya shruai tu masat in pek na le India ramtan an hlan na hludzia sherengin an mani zanalan tira an tho te chunzom turin mi puite chu thei top chu turin so mani
Independence Day Paul Hian Governor Dr. Haribabu Kamam Patia Chuan Ras Bavana Sorkar mi poimole kong sang sanga mi hming tha te le sombik te Polin thingpui abot sai bok ani Chief Minister Puzoram Thangan Mizoramin Mel Malian tak ama son mek damdoi man sualte HIV cancer le na dang hluar te khotang nun ti boy tu thil thalo te do turin thalai ten poimo ati Nimena Pachung University College in kong sang sanga hlotlin an mo wangalom tu soina an bo se man puina he thu soin Pachung University College of Marchak State a chuan zina konga a thaberdin mun hau pha an ni a khotang rong bolna ti sen pek faina thingphun wale ramuhum hal konga po hmashoi tu ni a academic line chau ni lo kong dang tam taka hlotin ro pui tak tak an mu chho me kani ati Pachung University College National Assessment and Accreditation Council NAAC assessment A+ grade pe kan ni a India Marchaka A+ grade college opani oma a score sang jong ni in Marchak College zinga grading a score sang ber ani Sarkar Pui Minister of Education Nuaya India Rama Zina Sang Din Hun Endik 2 National Institutional Ranking Framework NIRF in ranking ati so tharbera Pachung University College Chuan college category assembly pangana din huna hau phak boka NIRF te na tanga college Aizawl za jinga hian marchaka tangin Pachung University College hi atel pha om sunani a India Ram Chanchin Bulian India Today Chuan kumsang ni somni pani chunga college Aizawl a than chua zinga Pachung University College chu telani a arts zirna rampuma za somli pakhatna ni a science rampuma za somruk pasarina ni in commerce za somret pathumna ani Pachung University College NSS unit te chuan kumria chung sangni sompanga tanga somni pani chu zirna in zinga athlone ti sempe tamber loman anno dong to bok ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani ram chunga police na thok tha choi moi tlak mi sang kha somre pani te hne na nimin Independence Day khan choi moi na hlanani a police choi moi na hlan zinga hian zathum somli pasari chu police medal for gallantry pe kan ni a somre pasari chu president's police medal pek ni in mi zaruk somli pariat chu police medal for meritorious service hlan ani CRPF za pakole Jammu and Kashmir police za pariat chu police medal for gallantry pe kan ni a police pasari chu president's correctional service medal for distinguished service pek ni in somthum pariat chu correctional service medal for meritorious service pek anni bok sarkar lai pui chuan ramchung high court changsanga judge somthum pasari ro thara hethian kumina high court judge za somthum pariat ro tharani to a kum khatchunga ro thar tamber tum sahni som paruka judge za somni paruk ro thar kha kumina hin khu mani nikum khan high court judge hi za somni ro tharani a hiba ka hian supreme court judge thar pakwa ro tani bok union ministry of law and justice chuan judge ro thar nai chak taka kalpui ani thuwa soi ani tuna chuan azad bharat ki baat akashvani ke sath hun lo mangang u ram zalena solkonga mitam tak inhlan na le inpek na awangin ramin zalena anei pha a kum sakat ko somli pasari august ni sompanga khan ram thara lo dinga india mi puite cha tu thu hoi ama om tolovin anma ani ma hun chu an kut ngeya omta ani kum sa khangso ko somli pasari november ni som pani khan mahatma gandhi chuan akashvani all india radio studio new delhi atlo a all india radio kaltang hian Pakistan ral tantele Haryana a Kurukshetra in Kulmek tetan khamona thucha asoya he thucha asoi hi longai thang u जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं तो मुझको बड़ा दुख हुआ मुझे चोट लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं आने वाला तो कल था लेकिन ये हो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बारे में वर्किंग कमेटी मिलने वाली थी तो घनश्याम दास जी ने शायद सूचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है या तो कहूँ कि जगत की क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है अगर हिंदुस्तान की सेवा करता हूँ तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना ये मेरा जीवन भर का मंत्र है
आज़ाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ही ऑल इंडिया रेडियो सोशल मीडिया शंग ट्विटर यूट्यूब न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन फेसबुक ले इंस्टाग्राम आते एन ले ngai thak thein da ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui ni zan khan all india radio Aizawl chon fm zo 100.7 megahertz din champha voice panga na alom tukina covid-19 din hmse thar bra mi som sari pretin sian kai ti mu chu ani ramchunga police na thok choi moi tlak mi sang kha somre pani ten he na independence day nimin khan choi moi na than ani sarkar pui chon high court judge somthum pasari arwa thar chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani